Dobrodošli ljudi, ovo je moj prvi video na kanalu i u današnjem videu ćemo da igramo Clash Royale. Prvi put mi igramo kanal. Tačno tako. Ovdje sa mnom Mladen, to jest The Serbian Creeper. Poznat sam. Onako. Ako želite da ga pretražite, piše se kanal Tje, razmak Serbian, razmak Creeper. Bez ono C, nego K, baš Creeper. Ima kako Creeper izgledi kao... Tačno tako. I bez priče, hajde da započnemo igru. Okej. Znači svi 100% znate Clash Royale. Treba da ti kažem nešto. Samo izbaci. Samo pritiskaj, brzo. Ok, znam Mladene, igrao sam ovo već. To jest, ja imam već jedan profil na kome sam vrlo dobar, Arena 6, ali pošto je bilo malo glupo da snimamo odatle, to sam da počnem iz početka. Tako da sam počeo sad na telefonu da snimamo, umjesto da nastavim na svom tabletu. Ovo je bilo lako, ovo su inače tutoriali. Ako vam je malo dosadno, ne znam što ćete da radite. Šalim se. Jedan čips. Naše gledalce. To su moji gledalci. Možda da igraš dok se traje. Dobro. Ajde, hoću ću da igram. Ali u to vreme ovo upgradeuj i strele i ovog lika. Ok, šalim. Pobeđujemo ovo garantir. Šta ću ti jasno prosto? Ok, imamo 4 arčera, to se ne viđe baš često. To sviđa se. Ne vidi se baš 4 arčera. A sad imamo 6 arčera. Imamo 2 bumbera. I gotovo. Dobro. Ovo je moj novi telefon test. LG K10 Dual. I htio sam posebno da snimam preko ovog telefona zbog toga što nekako mi je bio užitak da isprobam novi telefon, da vidim kako funkcioniše sve to. Dobio sam ga pred par dana. X, pritisnuti što je. Dobro. Stavimo čestno otvaranje. Slučajno sam ušla ovdje. Nastavljamo bitku. Znači ovaj video će ne znam koliko da traje, ali ćemo da se potrudimo da bude zanimljivo. Znači, ako niste uskori, ako malo duže vremena niste igrali Clash Royale, zašto je novi update, to jest nova arena. Ona stara Legendary arena sada se zove Hog Mountain, a nova Legendary arena drugačije sad izgleda, to je 11. arena. Sad će uskoro da izađu 4 nove karte, to jest Bandit, Heal, Bats i Night Witch. To su nove karte. Će da budu ekstra po mom mišljenju. Vidio sam ostale youtubere kako ih isprobavaju. Iako ih budem jednog dana dobio. Falim te Bože. Falim te. Ok, i pobeda. Čekaj si da to završa. Mladene. Ja sam Mladen, sam Haki. Inače, ja i on smo snimali jedan video na njegovom kanalu, tako da moguće ne znate ako ste njegovi gledalci. Prvo da budeš prijenta. Ne moraš. Dobro. Znači, dobili smo musketarku i idemo dalje. Što brže ovo da pređemo kako bi prestala dosada. I izbacujemo jednog jointa i evo musketarku. Da isprobamo. Ja znam kako se koristi, ali za one koji nisu igrali do sad Clash Royale, da vidim. Znači tako baš dobro za ovaj prvi level pa sve ti rušiš. Ovamo imamo gobline kako mi ne bi taknuli kulu, eto gdje je bomber koji razara sve što ima malo healtha, a ima ga puno. On inače ne gađa ovo. A ti provaljuš nešto? Ako vas nešto interesuje za neke igrače, ako imate pitanje, postavite u komentari, neću da vam razjasnim i tako to. A ti to provaljuš ili ne?
da su na kule zapravo gore princeze. Da provali smo. Tu možda dobiješ... Ljudi, znam, dobijamo prvu epic kartu, znači, Drži palčeve za čip sam rekao. Drži palčeve za princa. Princ inače je jedna vrlo jaka karta, ako ga dobijem, hvalim te Bože, vidjet ćete kako izgleda ekstra karta po mom mišljenju i već imam na drugom profilu. Lako se dobija, ali to zavisi. Dobit ćeš princa, ali dobit ćeš princa na 90%, ali dobiješ Dragona 100%. I idemo. Ovi skeletoni ne trebaju mi stvaraju nikakav problem. Prosti. Treba se početi za princa, ali bi ne trebalo. I bum, Da, to će gotovo. biti Baby Dragon. Vidjet ćemo. Nikad se ne zna. 100% će biti Baby Dragon. Ili ćemo da imamo Witch, to jest vešticu, skeleton armiju ili skeleton armiju, kako je to bilo. Biće Baby To Dragon. zvali i da vidimo Witch, dobili smo vešticu. Jako. Sad ću da vam pokažem izbor šta smo sve mogli da dobijemo. Mogli smo da dobijemo vešticu. Znači ona stvara po 3 skeletona. I sebe. Odbar u zemlji. I ona gađa i u zemlju i one koji lete. Vrlo dobra karta, epic je, razara sve što ima malo healtha i što je u skupu, to je armija. Skeleton armije dobri su protiv onih koji udaraju jednog po jednog i koji su vrlo spore, tako da zato spadaju u epic karte ako se pitate. Inače su vrlo slabi, jedan udarac sa bilo čime da ih udarite, jedan udarac treba kako bi uništili jednog skeletona. Dobro, evo vidite stvara 15 skeletona. Zmaj gađa oni koji su na zemlji i u vazduhu. Dobra karta. Ne znam šta posebno da kažem za ovo, ali sviđa mi se. I princ, ono o čemu smo pričali ranije. Vrlo jaka karta, posle 2-3 sekunde otprilike. On se ubrzava sa svojim kopljem i troši dvostruko od onoga što bi trošio bez zaleta. To jest, na primjer, sad troši 5 healtha, ako se zaleti troši 10 healtha. 100% ne shvatate. Evo su ostale karte koje smo dobili. Bombera već imamo, vidjeli ste, strele smo vidjeli. Strele malo troši, ali su isto korisne karte. Common karte, to jest. Ako niste znali, karte se označavaju sa Common, Rare, Epic i Legendary. Ok, ovo su sve gore Common karte, u srednjem redu su sve Rare i dole su sve Epic. Znači, mi odavde imamo skoro sve karte. Ima legendarno. Fale nam 4 karte odavde. Fale nam mini peka, Rare karta. Vrlo jaka karta, znači troši slabu, mislim, sporo udara, ali je vrlo dosta troši, mislim. Iz 4 udarca može da uništi kulu. To zavisi od kuline jačine. Što ste veći level, znači evo ja sam prvi level, king level. Što ste veći level, to ćete više da imate energiju, to jest healtha na kulama. Tako da postavimo ovaj čas za otvaranje i da nastavimo u bitku. Moraš da skupiš 210 kristala, znaš zbog čega? Na prvom levelu ako uđeš u kulinu, možeš... Ok ljudi, i nastavljamo sad, šaljemo Witch da vidite kako to izgleda. Jaka karta, evo vidite, stvara 3 skeletona. Šaljemo bombera, vidite, jako dosta troši. Evo imamo i nama posle bombera, tako da ode kule. Bye bye. To bi rekao i Evropa. I evo ga. Ovi skeletoni ne trebaju da mi stvari problem, ali ovi goblini, boga mi. Pa, ništa to. Znači nam je malo skinuto, ali ne znam. I dobro, završili smo. Sad ćemo da pređemo na tutorial i odigrat ćemo 2-3 runde online da vidite čisto kako postaće znatno teže. I sada da upišemo ime. Znači, moj kanal zovem se Mihal Miksa Games. I eto, tako da ćemo
Pošto ovdje ne čita prevelika imena, ovako ću napišemo. Evo G. Pošto će inače da ispadne Game, a ja neću tako. Inače Games. I treba otvarimo čest. I što posebno imamo da napredimo arčere. To je pređujete karte, možete da dobijete XP što vam povećava level, vidite. Stavimo ovaj čest i da subotimo. Ovo je valjda zadnja runda. Ako ste primetili, valjda jeste. Nisam baš bacio pogled, ali dobro. I šaljemo vešticu. Dobro. Doviđenja goblini. Šaljemo bomber, sad ću još 3 skeletona ponovno. Au. Dobar napad je postavio. Sad ćemo ovdje jednu knajku da pošaljemo. Da nam ne oslabi malo kulu. A vama levo sad ćemo da vidimo koga ćemo. Pošto će jednog gianta. Evo ga. Archers. Nema veze. Dakle, malo iskorišćemo kulu. Mislim da će neki veliki problem. I onako pobeđujemo. Jer ovo je tog tutorial. Da pravim noob da izgubim. Ok. Evo, arčeri će to da sredi. Giant je gotovo kula. Uništio Giant. Šaljemo sketerku. I trebalo bi da ode sad glavna kula. Ovo ćemo to da vidimo. Dobro. Jednu vešticu da pošaljemo. Evo ga kraj. Ali dok on stigne gotova kula, kao što vidite, i bye bye. I to bi bilo to od ovog tutoriala. Ako se ne varam. Evo da, to je to. Dobili smo silver chest koji se otvara za 3 seta. I evo ga jedan treasure, da vidimo se. Znači, otključili smo gobline, ljudi, eto. Sad smo ušli u prvu arenu, to je Goblin Stadium. Ovo nije bila arena, ovo je više bilo... Ja ih zovem tutorial arena, zove se Training Camp. Dobro, da otvorimo i ovaj chest, da unapredimo Gianta. Goblini. I evo smo level 2, znači super. Kad budem level 3 moći ću da uđem u klanove, to je timove. Evo imamo 10 kruna za crown chest i pokušat ćemo to da uradimo, da skupimo česmu za crown chest, da vidimo da li ćemo uspjeti. Ako bi ga otvorili, to bi bilo to da uvijem, znači onima koji su gledali subscribe i isto se nastavljamo. Eto vidite ovo vam je skeleton, naravno vidite koji je. Koji ima sva sreća. Jo. Rastorimo luč. Epa. Bum. Vidite kako je težak kad igrate s pravim. Vraćamo se ću jednog bombera da pošljamo. Bam. Šta je to? Ne verujem da ćemo stići da pređemo, mislim, da skupimo za konta. Ojoj. Vidite se. Odigrat ću ovu rundu i onda ćemo da završimo. Šta ćemo sad? Najbolje knajt na knajta. To se ne više isplati i plus imamo princezu koja se kule i gađa, tako da dvostruko znači. I dobro je. Da smo se arčeri prvi stvarili gotovi za nam djelo. Nećemo mnogo da strošimo koliko što vidite. Arčeri gotovi. Šaljemo jednu musketarku. Evo, dobro, više smo štetili ovom liku nego što je on nama. Posle ću jedan fireball. Da ne čekamo veštice jer će on da ne oslabi kulu. Pa vidite da smo sad poslali skeleton armije, da smo ga imali, Giant bi bio gotov dok ste rekli kjah. Dobro. Bum. Sad šaljemo skeleton, mislim jaka skeleton, ove koji se zove arčere. Šaljemo jednu musketarku. Opa. Dobro mi dobar napad postavio. Šaljemo još jednog knajka.
Još jednog bombera. Dobro smo onako postavili bombanje. Mislim da će da ode ko. Samo što da vidimo. Da, potišu. Bum! I pobedili smo. Vidite. Sa jednom kronom, ali nema veze. Nije važno, to važno da smo pobedili. I eto ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Lajkujte, šerujte, pretplatite se na kanal. I mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav za Mladena. I evo 30 trofeja, to su naši prvi trofeji. Pomoću njih dosta u nove arene. Ako ne znate, vam objasnim ovo, na primjer u arenu 2, to jest Bone Pit možete da sa 400 trofeji i tako to. Ali također možete da ih izgubite. Kad izgubite u jednoj rundi, gube vam se trofeji. Što ste veća arena, to će da bude teže i onda će više trofeja da se gubi. Naprimjer, sad se nama gubi po jedan trofej, a kasnije će po 30-29 trofeja. Dobro. To bi bilo to od ovog videa, da ga, što bi rekli, da ga više ne tupim. Pa vidimo se u sljedećem videu, ljudi. Pozdrav!